Obwansu bw'omugusii omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Okomenya Okuya oyokobokera kira Victoria Jumatano chakese yamonensu weka chinza ibere chamoroba erero Victoria rero ni wato kore tofauti na matukane tobere tukokwane regoro yamarwere au emechando na weyo chindagera chinna mwanya bantu tubere takoria ebyo kwerenda usekorenda obochendwe bebere yeto unogerera tima ira Victoria rero ni gonde ase gym asabantu bakorera amasaizi ero kwendekya na emebere yabo kobere biyaba na to keep fit na Victoria rero ni gonde ase ensemo ya Nyamira County Nyamira ase amagacha koro kumofit igegani ngwa masaizi yakere ngetango korekana asabantu bakorende mibere yabo ero kwerosi yakobabya anene njere yegango tangera abantu kubasoko ne baramabere yechinyejo au anene komenda chinguru asumubere guseba kuruka overweight gatiye mechane demenge ngobo rwacho muri Victoria rero ndaita kusanga mange kokoratara masaizi gaiga eriyo twemanye obuyabo bocheji musobya bo kora masaizi tari wisarase sko gari musaiga ngobo ngo kwa Victoria rero beko musangana twasumurobere kuri komwero ekerongo kwinyore na sense ya Facebook na bato nyarwekana Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News asomutandao Twitter na bato Twitter @Ndizi TV News yoro murobere kore twasore nenche ebalino sero sangare twikomwero yono mwanchu muri rekana nako manyini gotore ase amagacha yeji mugosamba gacha mofite yo Okomenya County ya Nyamira seji mwiga guse nyombase amasoisi agokorero na ari korera tore trocha amasoisi nagendrete maiga ndeke kumena nano moro kyo yo mose gym instructor yo aneno kwegeria abantu gore amasoisi okuborokerera igoro gusoko bagaide asa amasoisi bagokora maiga iriyatumanyia mange amasoisi yanchira kyago korekana maiga nendo buyabwaye murobyo yono mwanchu muri kumwari bageriga yatumanye muna amatumanye letariaye na ndatumanye mange iguru yeti mwiga karibu sana. Yes. Ndio ndio. Ai ndio nasema kabisa. Ndio ndio Okomenya Okuya. Ndio tumanye mwachu muri letariao. Hasa yana kitu agasa kwa. Asamalidana kwa Fred Wanyama sana. Na ile tore ya cooperative bank. Underground gao hasa kuna Mofit Gym. Awure Mofit Gym sitakuwa kwa mazoezi. Actually Mofit Gym ito atagete muna musio bantu bakebakega. Basi banyana bantu banga watamanira mange bakenge mbali mazoezi. Ikagera lono tubacha kuja sala garake. Ayo mwenyende ogaracha ka notari yoezi mwigosocha kurokerera abantu yoezi niki gose yakwende togara okadana tibo ocha kwa lakini mazoezi before cha jimwe Bueno, high school tuarenga school tuwatera kilometer ora bibara chore nyamuntu watu mulume no wacho wangu watu kwa rugby gari nyoroma msesi kumbomo mboko mama sasa school wale kwa rugby kwa gym mwaka ni gym school mama so bete mjokore high school na gym ya vile gento nganje ngacha bono kina kwa high school ngacha kara mwana mazoezi ngacha kutina watu mama tudalite kumnyoka pana watu ukachuit mtu mama kwa sababu
kila story one gets more fit. I don't know what about the neck and all day gym neck or take okay, was it okay, you cut weight. I can get there, it can't get a new message was sent to be running. Having to be for example, umuntu watuwe arthritis, umuntu watuwe chinengo. Mtu watuwe chinengo, yogocha manosi umuntu no matoka soko. Wono, wote gym terasi mojo cut weight, kusujo komenta weight, yale gym ne wate so many activities jobara na maiga. For example, no into the wate cardio class, aerobics class, and wate circuit, about what one body toning, yogo chichumbe yoje. No. Wote gym terasi mojo kukayomo. Ama vile sukari, obesity. Abantu nabakora kwa gym, to high blood pressure. Wote wakora mazoezi, usetara tambe. Igotera simu gym cut weight. Ne gym igamba kiwakwenda takocha muntu tebese musibati omwana omusasa muntu kiwakwenda takocha gym. Onde byense gym all kila mtu. Ala na bakeba. Kilo. Baba basi. No Kabisa. Gym ni ya kila mtu. Asante sana. Mashughuli unaoenda kwa na unaoenda kwa manywa Okuya gym. Wakange no mende gym ekano kwa gana reke rotete okay chikiro so okay yo mubero. Korende twabende kwa manywa ne gym gutse gukora amasaisi arega tanda okay yo mubero ko korende agokonyera abantu ase omwe cyane meke anene asa mabere aho iyo umuntu omenya bya ase. Ngono kwa chumurire rete to kwa gatinga kiechi eri acha totoyera na eyemo ase yemo ibure ya masaisi arega kunoche abitone bitebire ya masaisi ne chichira chinyinge igonda ito mwacho murigere bitongo sabo skare omena intu egoto cyane kwererwa eyemo ase iso ase irimo ase rinde Okuya bwaye tutayiwiri so ase ndakiriko no nabayigo Okuya bwaye mburo byo gusiningi bigokonya ase umubire umwanya batu no mwacho murigere yandira gusanga na ito mbere yo mburo byo Okomenya Okuya kandi sana rinde ono ndayidolo cyane wokorera kimwe kose n'insaga ko bashakira kichumechi kwacho ndio ndio kichumechi ni tampa kichugo lakini bono sinjya mazoezi muntu ulikala ati kuligiri nena baza kumanya bintu metana bintu nyumba bali wado muntu bali kwati kibikira tutasha ko kwa kimwati ile nyumba ona ile tukaba tie mazoezi hapo wa ukutumia kumwero body workout kera tukwate ama mazoezi hapo kwa chese gym kwa kujichumechi ndio kwati woma mtaka mazoezi mtaka vile sasa ya ndio kwa kule kwa woma stretching kwa stretch somewhere kwa stretching kwa kabisa ndio kwa kule woma wakole wao kabisa ega mo bero zayani kera mo betu da mo bero no siwe roja ko chomene ko le woma to kwa to mo kero tekra ko sabasini kitwa za wanafunzi na wanaoni wale kwa sababu ya woma kama zoezi woma ega leo ile kana ya kama za wata woma za sasa ndio sawa sawa so tunaanza walk just walk slow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nice one stretch inside up 1 2 3 4 5 so we are good 1 2 3 4 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we go. So that's the unit of prayer 2. A big 10. 3, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we go. Now that's you there, 3 to go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we are turning on the jacks. 3 to go. Give me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Together, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here, 1,
10. Dots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's a nice warm-up. I'm going to warm-up. 3 minutes. But you want to talk lastly, we are going to start our workout. Under our sports workout. Using your sports knee. Focus, use upright. Okay? 3, 2, we go up, squat 1. So 2. Give me 3. Give me 4. Give me 5. Give me 6. And 7. 8. 9, 10. Next one, squat, you tap your toe, squat, tap your toe. Okay, 3, 2, you do the right one, tap your toe, 2, tap your toe, 3, tap your toe, 4, tap your toe, 5, tap your toe, 6, tap your toe, 7, tap your toe, 8, give me 9, give me last one. Thank you. Next one, lunges. Lunges, one lunges. Okay, do not be right. 3, 2, go lunges. 1, lunges. 2, toss up. 3, toss up. 4, toss up. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we are 10 up. Your squats. Okay, 3, 2, 1. Give me squat. 1. That's 2. Give me 3. Give me 4. 5, 6, or some 7, 8, 9. Thank you. We go squatting top your toes. 3 to go. 1. Give me 2. Give me 3. Give me 4. Give me 5. Give me 6. Give me 7. Give me 8. Also 9. Perfect 10. Thank you. Big lunges again. 3, 2, go 1. Lunges 2. Give me 3. Give me 4. Give me 5. Give me 6. Give me 7. Give me 8. And 9. Last one 10. Thank you. Good job. Prepare for yourself. Very good workout. So, take off from the lunges. Okay, 3, 2, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Get ready. 3, 2, go. 1, 2, 3, 4. Knee on. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Energy. 1, 2, 3, 4. Level. 1, 2, 3, 4. Energy. 1, 2, 3, 4. Give me 1, 2, 3, 4. Energy. 1, 2, 3, 4. Gentlemen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uppercut. 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Good. Uno mancho morire na parade amasoesi ya tokende tokora ni gocha kana amasoesi mubere aya tuacha kiringa parade na mandi tobeta oka manchi ko ya na kwenda amasoesi kegima yono tetrale na smoke mo kego amasoesi na mandi to ko ira na tokende kwese ni amake to basa buskare. Bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigeria kurochi county sana na ibire echuchi ya sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchi ya senyumba
ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ine nomanyete ekewekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool eyuere e playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatiekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
Mancho mulere warona nega Okomenya hitkulia rero wika tubege bibere iko stose bibere ito ndoga tutose kwa mangi kone mazoezi ya yega kero tunase jimwe yemo Kisii Nyamira iyo manikalete na mofi te kutoka yega ase ebeki ya cooperative yobona ndoga tutose kwa mangi na watu saito waswa ebintu ngwatu kwa kono icho manye bitimbi manyeti korene kaba amona into ero twe manya mangi to subscribe Ndizo tumeka chichomenya chiki pale kwa shirika Untuk mereka dapat ikutnya kamu jadi mana? Kita kerja kerja push tak, apa semua cukup, bawa jalan semua. Ready 20, 3, 2 go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One next step है वो बेबेका, वो इतने बेका bisa, वो nyereka. Dia temu ke energy dulu, okay? Mereka boleh 5, 3, 2, 1, strong, 2, strong, 3, strong, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One exercise itu easy orang lalu, side to side. I actually have over 3 to go to 1. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thank you. One day try time year round. Akan datang ke saya. Orang yang baru masuk. Kita baru buat football workout. 5, 6, 7, 8, 9. Thank you. What is the use of my area? This is my example. We can move. Walk on this side. 8 seconds, okay? So I can go for 3 to go to next. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Thank you. What is the next? Near keep. So what's the distance now? So what we do? I cover 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I say there go. 3, 2, focus only. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Higher. One next to the one to make a talk higher. So 3, top the ground. 3, 2, go. 1, 2, 3, 4, 8, 9. Thank you. Try again, Samu. So, I'm going to turn 2 weights. Don't touch your shoulder. Pull it together. Go school together. 20. Higher. 3, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Thank you. Higher. What are you doing? Okay. Go swing on the straight. 3, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Thank you. Higher. On the top. Arms. Okay. 3, 2, go to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini arms keluar kawan untuk tricep. Dua tu smart juga. Jadi lebih sulit untuk lebih. Okay. 3, 2, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thank you. Want to make a shoulder down to relax. Look at your space come to shoulder area. Higher. 3, 2, go 1, 2, 3, 4, 5, 10. One more. So I call you home a little bit. I can't go and tell my step workout. The step workout. That's what we are right. Step like sugar. So now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1, stop. 2, stop. 3, stop. 4, stop. 5, stop. 6, stop. 7, stop. 8, stop. 9, stop. 10, stop. Open out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up your toe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, we go up. 1, 2. Give me double. 1, 2. Speed up. 1, 2. Give me 3. 1, 2, 3. Ready? 1, 2, 3. Give me 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Give me 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Give me 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Confirm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Give me 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confirm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Give me 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Confirm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Give me 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Confirm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 last. 1, strong. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Olivia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thank you. It was good workout. I want to go home and take care of keep fit ba te ba so go we so go no ene parte la que tuarege e che lo to corre la che so pati aga per na se to ci tumia ci machine ci tuara bindo virtuale la ci chuma ci ci ko ki wira tie binde wike e che ci kuma ni wana mango no per poco meno che aga ta correre uno pa to asore da ce e per lo sera to scare